wewe gutakuza mu kigya takurya barukuba kwaso Bushahorukaga bwa siminti izoba ryanyumwe basyo ahambuga nkuru za university abati mu Nyekundaire babire bebembirwe piso n'umugizi barabwire abarukura university ngo bakaba bahurireho ngo haroho siminti eyabire yaburizamisho ngo nahabwe keji ekore omurimo go kombeka mwegendesereze siminti ni ya ruhangeji mutakiba siminti ya ruhanga university ahabo kuba mu kusumanye kamaro ubwire ebandami okuza kugiye umusya no kwimusye bizimbe byo kutandukana no kuburuza n'ibyabireho ibyo no butagarukire nyuma twenda kusima mnonga mukama ahabo kugira ngo kutwatire hururu yitu yo kwenda kugira ngo tuombeke kizimbe kicwe kibase kukozesibwa hagira bamwe umva kwasibwa twenda kusima particular ubishemwe pisoni ahabo picking up this kandi ukachiteka ingoni serious mwentu basima mwena ahi muri gero mu nshonda zona kandi tuzakombeka AWU university gendo misho bakuru ba university basima abati mu Nyekundaire kandi bahamiza abanya-Uganda ngo cyo kutunga cyata cyahwire basigarize okucarangerera omu butongore. Last week I went to National Council for Education naboreka endagano yitu na Church of Uganda eya twiritakeri isayiningirweje offer 49 years najiboreka ngumweni muhereze twakibagamba twekibagamba ekikwatirine na home. This is your home, you are done. turiyo ntumobilizing n'abana kwijja babagambira ngo intake eresero abana 500 n'omushobo kandi ntu expecting ngo twaza kwendera uko mwaka na intake ndije garukaho abana nabakuba bingi kwesamani kureba ngo ground floor ejo twagindra lecture rooms Gashakwa Michael atwakire.